ریوبریا نافچه عفرینه کج عالی حکومتانو یا سوریه و هاتیه دست نشان کرن هفدیتنان لگل خلق عفرینه دکه به تایبەتی کۆچبەرێن ڤەگەریایی و تەکەس دکە کودێ کار لەسەر چارە سەرکردنا هەموو کێشە و ئاستنگیان بکە دەربارەی ڤەگەڕاندنا ماڵ و ملکên خەلکên رەسەن ئێن عفرینێ. Divê çarçoveyê de Ferhat Xorto, alîkarê rêveberê navçeya Efrînê di karûbarên siyasî û pêwendiyên giştî de ji tora medyayî ya Rûdawê re ragihand ku wan dest bi hevdîtinan li gel xelkên herêma Efrînê kiriye, bi taybetî koçberên ku piştî rûxana rejîma Esed vegeriyane cihûwarên xwe. Ferhat Xorto behsa erk û rola komîteya aborî dike ku dest bi karê xwe kiriye. اللجنة الاقتصادية كاري خا دسبيكر العفريني طبعا في اللجنة الناحية عفريني هم مركزية عفريني هم جي ناحية عفرين شاش ناحية جندريسة راجو شيخ الحديد شيء للشارع بلبلة اوفيسن جنده هاتن فاكرن في اوفيسي في مكتبنا طلبات اهالي استقبال دكنها خداني ملتي عفريني تين اسبوتي ورقه اسبوتي تقديم دكن في مكتبنا معني ملكي خو معني حوشيت خو معني عرضت خو جي ورن في لندن طبعا وفي لجنه في وثائقه في اثباتيتنا بشني وزاره الداخليه في حال تشتي خاص به ملكي خاص به طبعا والله هني سي خلکین وی هرمه هفدیتنا لگل ریوبریا نافچه عفرینه بدر فتک گنجاو دبینن جبو گلی و گازنن خوا بگهین حکومت کو هیج لهند فران بن پیکرن هنا او هیوی دکن چار سریک جوی روشیره بیدیتن. مسئوله گند فصیله منری ها جمع نو زيتنا قاري هاد موسم آمنه بعده اتايا. فرهاد خورتو جرو داویر راگهاند کو نتنه زفی آواهی و مال و ملکن ولاتیین عفرینه بلکو ین دولتی جی ودگرن جیر کنترول حکومته او جی به آهنگید نبرا ریوبریا نافچه عفرینه و وزارت برفانی و وزارت نافخویا سوریه. نشان بویه که جیدای کو بهتر جی 5000 کوچبرین عفرین وگریان سرمال و ملکن خوا و ریوبریا نافچه عفرین جی هیسانکاریان جبو واندکه. ملاتي عفرينها يدفتلي حتى نها تقريبا زادتري 5000 كاس فتليه عفرينه فتليه مالخه عدا يخلكن السر عيده دشون دوتن انها مظنن الفتره عيده خلكي عفرينتين خلكي خو زيارات دي كان اقرب مريه خو اقربا خو زيارات دي كان عيده خو بجنديرو دي كان فملاتي دفتري ملاتي حقيقه دفتريني ضمني خطه حكمتي وتسهيلات وتشجرك ملات بي تشدربي اداره المنطقه قبيخه فاكري في سبيل ملاتي ما بخير سرمات بفتليه منطقي. جی سال 2018 و حتی نهار و شاخلکن عفرینه چل هندرو چجی لدر بدربون و کوچبریه گلکی زحمته ایدی پشتی رخانه رژیم اسد و هاتنا دستهلات کنول سوریه او هیوی دکن کو داوی لوی زور و ستمه به او بدادمندی مافن وان لوان وگر. خالد جمیل محمد، روداو.